Ni indege eshanu leta z'ubumwe za Amerika ikangisha isi yose ku buryo umuyobozi wese yumvishe atangira kudagadwa agatangira gusubiza n'ibyo atabajijwe mbere ukagira ngo afashwe na cyarusoka cyangwa umutima. Ni indege leta z'ubumwe za Amerika ashobora kohereza ariho hose ku isi mu gihe gito kandi mu gihe ishatse cyose. Byumve neza ko izi ndege zigenda ku muvuduko wo kubyiwijwe inshuro magana. Izi ndege ntizisanzwe mw'abantu mwe habe na gato. Izi ndege iyo zigeze ku rugamba zihinduka imana y'ikirere maze zikatangira kugenzura buri kimwe cyose kibarizwa ku rugamba. Izo ndege zirimo yitwa F-35 Lightning II, F-22 Raptor, B-2 Spirit, B-52 Slaughter Fortress na AC-130 Gunship. Ni indege zidasanzwe mw'abantu mwe. Amerika nayo ni isanzwe mw'abantu mwe habe na gato.